Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳамина бисёриҳо пурсида будан омадан наёфтан, марҳамат бори нав омадай кам омадаги духтарако тезтарак биёен. Марҳамат 10 сомон дар магазини 1001 майда чӯйда. Поёни корвонаи духтарако дуюм ошёна бинед, у тараф пажарка мешава, тарафи пажарка мешава, ҳафтум дарвоза. Ай дукон бошад, ин нуқтаи савдо бошад, аз раҳи тараф дуюм ошёна 1001 майда чӯйда навистагиай. Биён духтарако, ино 10 сомонан. Иҷода бор беҳад бисёр омадагиай. Ҳозир пеш аз давом додани навор як реклама мемонам, тамошо кунед духтарако. Атоми ба наздикӣ дар Тоҷикистон кушода мешава. Корейская компания духтаро касе кор кардан мехоҳад. Марҳамат ҳамин видеоро гӯш кунед. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Беҳад кори нағзай ба наздикӣ дар Тоҷикистон кушода мешава. Шумо аз ҳозира номнавис кунед, то ин ки вақте кушода шид аллакай маошҳои шумо тайёр боша. Хулас духтаро рафтем давоми навор. Тамошобинони азиз, шумо медонед ки ҳозир занҳои тоҷики мо дар хона нишастагияну маош мегиранд. Ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. маош медонед аз кадом ҳисоб? Аз ҳисобе ки дар ширкати Атоми кор мекунанд. Ширкати Атоми беҳтарин вариантай барои одамоне ки дар хона нишаста кор кардан мехоҳанд. Яъне духтарако, ин ширкат корейская косметика дора. Шумо косметика намефурӯшед духтаро. Дар 6 моҳ 1 маротиба метавонед ки харид кунед. тамом. Муҳим ки шумо команда кунед. Команда ки карден маошҳои хуб да мебироен духтаракои хушрӯ. Марҳамат дроен беҳтарин маҳсулот дорад ширкати Атоми. Баъд хубии и кор дар чие ки аз званяе ки мегирен, аз ӯ званяҳо намеафтен духтаро. Бисёр фикр накунед. Марҳамат инами хоҳара ки мада нависен, бо кора пурра карда ба тамоми нозукиҳо шумода мефаҳмона. маъқултон шид кор кунед. вақта ғанимат донед духтарако. зеро ки одамое ки пеш рафта будан аллакай ҳар 2 ҳафта маош гирифтестиянд, маошҳои хуб. ин ширката бовар кунед, маҳсулотошон беҳтаринай, пушаймон намешед. ана духтарако, борои новинка, хел обхӯракҳои шишагӣ омадай 10 сомон новинка ва инчунин ана ин намудош. иноям бори нав. иҷода бори имрӯз бисёр омадагиай. ҳамаша шумода якта ба якта нишон метиҳам. метавонен омада аз пеш бинен духтаро. бакал ҳар намуданам хел обхӯрако. дидед ана ё тамом шуда буд. ина бо омадай чанд расветка. иноям 10 сомон. ин тарафам 10 сомон. дидед ҳамаш 10 сомонӣ. марҳамат хоҳишмандо. ёра бинед чиқи хушрӯа. 10 сомонӣ. баъдан духтарако, инаи бакалояма 10 сомонай. иҷода дигар хе бакалоям омадай. мана 10 сомон. ҳамина бисёр хоҳиш карда будем духтарако. барои аввал барвақттар биёен ки тамом нашава, зеро ки кам омад. мана инаминоям бори навай 10 сомона. озям қастулчикои хушрӯ омадагиай нишон метам то на давоми наворда тамошо кунед. боварӣ дору маъқултон мешава. иям 10 сомонай. инаёям новинка буда. мана инаёям 10 сомонӣ. бори нав духтаро. хулас иҷода бор беҳад бисёр омадагиай. мана омада аз пеш бинен. духтаро инаи партара пурсида буден 65 сомонай барои кӯдако. марҳамат ина тагошам нишонтие гуфта буде. ина тагошанам хелиай. мана партачаҳои хушрӯвак 65 сомон. инчунин духтарако нечанд сумай 30 сомонӣ. ҳами қастулчикои хушрӯ омадай. бовар кунед бақувватанд бо беҳад фасонак. мана биёен аз наздик бо хутун бинед. боварӣ дору маъқултон меша духтарако. инаи намудакош 55 сомон. баъд иҷода бо чӣ омадай новинка? иҷа чанд рисунка дошта, чанд даствитка дошта. мана дидед 30 сомон. ана баъд ана ино новинка. чиай?
اینا خلاصه اینا مینو را با فکرم دخوفکه دا میپزی شگه 30 سومون منه اینا 25 سومون لیکی پلاسماسی دخترو رنگی شیشه میتوان لیکی پلاسماسی میوگیرک خلاصه ایجا دا چند تا دیگه بو نوینکه ای چیه؟ 150 سومون سوپنیцай холия амхе на супница не 110 мара шумода нишон дода будам и шумо новинка омада 150 сомон калонтар хулас ана ино тамом шудаги буд бо омадай бори навда 180 сомонай я худшами плитачаш катия диден ана миам катишай комплект авқот пухта мешава чи мешава дари хулоса ина борои новинка بعد اختراع نه تمام شدگی بود در خاطر داشته باشید با اومده شوبرا چند سوم بود 50 سومون آب کاتیای شما در من نشون دادگی بدون اختراع در آب میاندازی تازه میکنه خلاص 50 سومونای بس ودا بس وتای نه آب کاتی خلاص اختراع کو با چی هستای اینو 60 سومون من این چوینک چو 50 سومون دیدن اینا 25 سومون واسه چای شگی نمینو همش برای نو برای که تمام شده بود با اومد انا دخترکو نیویم باری نوینکا اومده دیدن 25 سومون چه خوش روچه بعد اینه اثر چگیرگ اومده 30 سومون منه عجیب بود انا کوسه را ببینید شوخ کوسه کالونای چند سومای با 30 سومون دای بهت کالونای دخترو نه دیده برای رئیس خر گفتی گپو خلاصه دخترکو دیده چند نمود اومده از بابور آورده استیان دیده نمینو همش باری ناب اومده استه میکشون ما شما دا نشون میتیم در نکنین دخترو ویدیوی مرا امروز تماشا کرده دراو بیاین تا اینکه امون برای نوا مثبت کنیم یا стульчик подставка نه اینا اینم خیلی دخترای подставка پیش بود در تمام شونه با اومده نرخش چند بود 25 سومون اینم خیلی подставка چای این کالون نیست دخترو مایده ترای واسه نمید از میرای انا دخترکو اینه باری новинкая استиралка стиральной майда кисатили пристабдан духтаро и сведа мемоним хе наски вам почизой майдара метавунен шуен 180 сомонай марҳамат метавунен биёен борбори навай инчунин ина шакли анам хел праи подставкаи ки нишон дода будем ами 25 сомон гуфтенира и 25 сомон мана ошмандо омада бинед аз наздик دخترای نم خیلی گرافینو اومده نرخشون چند سومون 30 سومون اینم با دیگر رنگش دیدین 30 سومون کدامش 200 سوم پالیسوس نه 200 سومون پالیسوس های دستی مایدک این دخترکو یک خوش خبر پیولو 8 سومونی شدن اینو 10 سومون بودن پیش نوروی پیش دیدگی بدین با فکرم انا حاجی باشد 8 سومون کدامشه که میگیرین دخترو 8 سومون جدیدن چند نموده منه 8 سومون انتخابش به حد زیاده مرحمت بیاین با پیش بینن از میبینیم با چی را ارزون کردگی نشموده گپ میزنم این دختروی پیولو 8 سومون و тарелка чой майдачашунам ҳама хеле арзон кардагиам да фикрам ҳозир нишонтон метим духтарои неи размери тарелко арзон шудан 8 сомон мана инам душт таш 15 сомон мана 8 сомон дидед нами майдо ҳозир 8 сомони шид пеш 10 сом будан хулас биён духтарако арзон шид баъзан боро инчунин ами партачое ки оз ман шумода нишон додум 65 сомонӣ бинен чи хел гулакҳои хушрӯ омадай мана ҳар хела рангош астай биён бо пеш бинен 65 сомон духтаро набори новинка мана намино ду пачкачаш 15 сомонай мана рангаш ҳастай мана ин намудуш ҳастай
Ишам хушруча? Дуташ 15 сомон. Бадан айёш хушру. Ё чандаш чанд сом? Ин дихтаро 10 сомон я пачкачаш. 4 намуд резинкача дора диден? Анами 4таш як коробкача мешава диден? Мана. Пеҳат хушрувак барои кӯдакако. Инаи банкачаш хушру. Бо чи ҳаста иҷада? Ҳамёяя новинка. Ина бинен мухтаро. Абадо гастай ҳарчи ҳастай. Иям дудонаш 15 мая. Мана. Ина михе кашлёкчо омада диден мухтаро. Наски. Намину ҳамаш бори новинка. Ё чандиам ба наскиётон? Дуташ 10 сум дай наскиё донаш. Мана мухтаро. Баъд инчунин контейнер омадагиай ҳар хела духтаро контейнерои ҳар хела мина 10 сомонӣ инора ман нишон додагӣ будам бо як маротибаи дигар бинед паднас чай хушруб диден як дона 10 сомон мана ҳамаш бор бисёр омадагиай духтаро хулас бо шумо мебиёем то шумо омадан ҳама инора витринада мемонанд лекин барвақтарак биёем ки бори нава тез обтавиҳо қучон мегиранд мана ҳамаи ҳамино бори новинка духтаро нигоҳ кунед анами бори новинка 30 сомон нигоҳ кунед чиха хушру пузир меброя мыльный пузыри мана диде чиха хушру батарейкачай мана бо музыка дора марҳамат барои кӯдако беҳтарин туҳфа 30 сомон баъд инчунин инё 20 сомониян иққа комплектрои хушру омадиян 20 сомоная 20 сомонӣ мана сапсапедак духтарако ана начнико начник гуфтастам светильнико барои дарс тайёр кардани кӯдако мана хушру светильнико чанд сомон 25 сомон светильнико мана кало накан ишам 25 сомон мана ишам 25 сомон пасони бад духтарако ана хели наушникои беспроводной ҳастай 40 сомон